dikur. S'ka problem. Çfarë di vetëm. You mentioned the name of Shukri Buya. Ju përmendët emrin e Shukri Bujës para pak. What was his role in the KLA? Çfarë roli kishte ai në UÇK? Ai ka qenë komandant. He was a commander. Where? Që nga Butrështiqa din Komoran. Që nga Butrusht Që nga Sarajevo din Komoran, ashtu thon ta. Sarajevo nga Sarajevo din Komoran. Gomoran, he said. He used to say that, this commander. Ashtu thëjke. Ai thash. Edhe vazhdimisht u përdorin me kitlanin. Jam komandant jon. Ai thëjke jamon, këtë ke jamon. Me kë? Me kitlanin tjetrin. And they always fought with this other commander, this Luan commander, over who was more important. Shukri Buya or and Fatmi Limaj, Seliku. Po Çeliku? What kind of commander was Çfarë he? komandant ishte? Ai ka qenë më i madh. He was the biggest commander. In what area? Në çfarë zone? Po na nuk kemi njohur ndonjë tjetër më të madh. Ata kemi njohur më i madh komandant Çeliku, s'ka tjetër. We didn't know of any commander that was higher than him. Everybody knew him to be the top commander. How did you get this information and how did you know it? Nga e dinit ju që ai ishte komandanti i madh? Po na nuk dinëm tjetër. Shukri Buja dhe ke komandant Çeliku. Because everybody referred to him. Shukri Buya said commander Çeliku. Edhe tjetër kanë nuk e njohshme se ata i kanë njohur si Zot. And this is the only one who knew as Fjala Shukri Bujës, fjala Zotit. the highest, like God. His word was like God's word. Shtabi përgjithshëm misterios, se di shpikush është. The general staff was a mystery. We didn't know who was there. Që dërkon s'këna ditë. So this is the only person we knew to be the highest commander. And since when did you learn that he was the highest commander? Kur mësove që ishte komandanti më i madh? Po, ata gjithmonë, për shembull, ditë shumë të kohë. Ai kur e dha intervistën edhe ai, që di kohë në televizion. When he gave that interview on television, he appeared as Commander Çeliku. Atje në Krajmer, Lanin edhe ke Shukri Bujën, më ishemi po çdo ditë. In Kramer, I could see every day Commander Luan and Shukri Buya. Ai nuk shihej kur. But we could never see this other commander, Çeliku. Edhe njësia thirrë si mbas amnitina, pika e Çelikut, njësia e Çelikut. And the unit, the military unit, was named after him. Can you explain to me about the KLA operational zones? Mund të më thuash ndonjë gjë për zonat operacionale të UÇK-s? Zonat operacionale të UÇK-s janë bërë shumë vonë. They came into being very late. Për shembull, në fillim ka qenë pika Sokola, pika Çelikut, pika. At the beginning they referred to them as points, you know. Për shembull, pika Sokola, komandant Sokoli e ka pas Shukri Buja. For example, Sokoli point was the commander was Shukri Buja. Se sipas pikës u quajti edhe komandanti. Because the name of the commander or the pseudonym of the commander was the same with that of the military point. Për shembull, pika Çelikut u quajti Çeliko. Çeliku's point was called Çeliku's point. Çështu me ana janë quajtur me ana. So, I mean, all these military. Zonat operacionale janë bërë shumë më vonë, në 99. I think it was in 99. Ndoshta në 98 veç. Or maybe in 98, I don't remember exactly when these operational zones came into existence. Do you know where the Çeliku points were located? E diti ku ishin vendosur këto pikat e Çelikut?
Po që nga Sarajeva dhe në Kamaran. From Në Sarajevo, Dion të rrasë natër Mali Berisha. Dhe më thënë, shka ka marrë asfalt i krejt. Kështë on shatin, both sides of Berisha Mountains, from Sarajevo to shati Komoran. Zvarë, shati Petreshtit, frati që krejt Thuaj pak më nga bash emrat e Ona? fshatrave, thuajnë çik më nga dalë. Po, gjitha gjë shka përfshin asfalt i prej Sarajeva dhe në Kamaran. From Sarajevo to Gomoran, all this area, Prej Shtimës e në Malishev. from Shtime to Malishev. All these 4 points. So do I have understood you right now that you have never ever been part of any kidnappings? Të kam kuptuar drejt se nuk e qenë kur antar, nuk e marr pjesë kur në ndonjë kidnapping? Kur, hiç kur. Never. Por ta garantoj me jetën dhe me fëmijëve. I can guarantee with my own life and that of my children. And you have not been in Lapushnik Dhe nuk e qenë në Lapushnik, in a room where në një dhomë people were released by Fatmi Limaj? ku Fatmi Limaj ka liruar disa njerëz. Ja. No. Have you been in the village of Lapushnik during the war otherwise? Por ndryshe, ke qenë gjatë luftës në fshatin e Lapushnikut? Gjatë luftës, unë e pejt Potrështicës, From Potroshtic edhe Krajmirit, and Kraimir. kur s'ku mujt me livrit se kam qenë si në mbikëqyrje, si izolum. I couldn't Po, move from po. these places because I was like under surveillance all the time. Edhe këtu, nga çato fshatrat kur u bë ofenziva me fëmijë tani tu i largu fëmijën, që ku min çato fshatrat që për më herët. But I moved through those villages I mentioned earlier during the offensive when I had to move with my family, going from one place to another. Asaj kohë kur kam qenë në izolum, s'dies kam kaçuar, s'kam kaçuar. But during the time I was in isolation, in detention, I don't know where I was. Të fillim mos e kam ditë fshatrat. Because I didn't know the names of the villages at the beginning. Do you know a person with the nickname Churches? E njeh një person me pseudonimin Churches? Po. Yes. Nuk e njoh që kam dëgjuar emrin. I Po. know that I know him personally, I know his name. What kind of a person was he? Çfarë personi ka qenë ai? Ai ka qenë mas Qelikut, ka qenë Shukri Buja, Qershizi, Qeliku, I gjatë think luftës. after Çeliku they came Buja and these churches. They were Ma vonë ka Are qenë you now talking about rank e or ke fjalën hierarchy? për hierarkinë apo për gradat që kanë pasur. gradës ka pas kërkosh atë. They didn't have any ranks then, but they were known to be under Çeliku. Churches and Shukri Pra Buja. Çerçizi dhe Shukri Buja njiheshin sigurisht ishin nën Çeliku, domethënë mbas Po, atij po, këta vinin. Yes. Ma vonë ka qenë tani komandanti i policisë ushtarake në zonën e Redimës. Ashtu kam dëgjuar. Then I heard that there was the commander of the military police in Haradinaj zone, në zonën Haradinaj? Në Redimës. Sorry, Neradima zone. And who was that? Si e kishte emrin ai? Qershizi dhe? Jo, ky komandanti ushtarak që them më Që vonë. ky Qershizi. Çerçizi u bë komandant. Çerçizi became the commander, the military commander afterwards. Afterwards. Kur u bë? What do you mean? Po nuk e di, ma vonë kam dëgjuar që ka qenë. Ma vonë kam dëgjuar që I ka qenë heard komandant. later that he was the commander of the military police. But in July when you were a KLA member, Po në Korik kur ishe antar i UÇK-s. Po no? Në Korik kur ishe antar i Po. UÇK-s. Po. where did Churches had his command? Ku e kishte komandën ky Çerçizi? Po nuk e di. I don't know. Vesh ende ndonjëherë për Krajmer. He passed sometimes through Kramer. Një i shkurt me mjekër, He was short, had a beard, po, me shumë bërqielje kur ardhe. and was Po. honored when he came, was escorted. Po, prezantoi si Qershizi, njerëzit thonin Qershizi. And he introduced himself as by the name of Çerçiz, and everybody referred to him as Çerçiz. Do you know his real name? Po emrin e vërtet, ja morë vesh Po, ndonjë? ma vonë, po, mas Later on, luftës. after the war. Mas luftës. Edhe thërë më kanë pyesur ma herët për emrin e tij, po nuk e kam njohur.
Even the Serbs have asked me earlier about his name, but I told them that I didn't know his name. Where did Celiko have his headquarters? Po Çeliku ku e kishte shtapin? Klesk. In Tash e di atë sekondisht. Then I didn't know, but now I know that his headquarters was in Kleçk. Po, ma vonë ne komorash. Later I found out about that. And churches? Po Çerçezi? Nuk e di, janë bashkë. Ndonjëherë ai janë të vet, ky vet. I don't Çeshi know. më shumë andej me një They sometimes Nesreti. I saw them together. Sometimes I saw him alone or with another guy called Nesret. Ai ishte hija e Çeshit. That was his shadow, Çerçi's shadow. This Nesret. guy, Nesret. Do you know anything about KLA prisons or detention camps? Diti ndonjë gjë për burgjet apo për kampet e ndalimit të UÇK-s? Have you seen or heard Ke of them? parë apo ke dëgjuar për ta? Dëgjuar kam, me por nuk kam. I have heard about them, but I have not seen them. What have you heard about? Çfarë ke dëgjuar për ta? Po kam dëgjuar për shembull mas luftës, After the war, I have heard se ka njerëz që janë marrë gjatë luftës dhe më nuk janë. that some people were taken away during the war and they are no longer here. I mean, they have disappeared. Unë jam dalë shumë herë për vete. As I told you, I was arrested several times Po. and detained. Unë kam marrë në pyetje kështu pak, një herë atje në Butakov më kanë rrej pak edhe They have interrogated me, then once they beat me in Butakov, I told you. Edhe më kanë përzon kështu. Si përzon. Hajt hop, po dhe ec më shumë të parë. And then they have said me go away, said to me go away, we don't want to see you again. Mandej kom dëgju tash mas luftës të lexuar në për libra, në për revista, në për gazeta. Kom dëgju për After the war, I have read in newspapers, in magazines or so about this. I mean, I've heard about this camps or prisons. And can you tell me where those camps or prisons were located? Mund të më thuash se ku ishin vendosur këto kampe apo burgje? Ja, nuk e di. I don't know. Për zona operative, komandanti i zonës ai ka qenë zot, atë s'ka pas më. In the operational zones, the commander was God. There was nobody but him. And these places where you were arrested, Këto vendet ku të kanë arrestuar, under whose command nën komandën e kujt kanë qenë? did these areas belong to? Dëgjoj, në atë kohë ka qenë me pika, se kjo ndodh kur u thy ofenziva. I Kur told u you ofenziva. that this happened after the offensive, and at the Kjo- time there were those points, military points. Ande nuk ka qenë në zona, veç ka They qenë were pika. not called zones at Për the shembull, time. 20 ka qenë në komandën e komandant Ferrit. In Jezers it was under the commander Ferri. Po, Imri Laci, sot është komandanti i zonës 6. Imri Laci is his name. Now he is the commander of the Zonës 6. sixth zone of the TMK, Kosovo Protection. Who was his superior? Po kush ishte mbi të, Ai superior? ka qenë atëherë. He was. Se atëherë ai the ka qenë më i commander. madh, se atëherë s'ka pos zona, ka pos pika. There were no zones there. Ma vonë atë zonë ka shku Shukri Buja si komandanti i zonës Nerodimës. Then it was after him it was Shukri Buja, the commander of the zone of Nerodimës zone. But at that time he was. Do you have knowledge about any kidnappings of civilians Ke during the war? Ke dëgjuar gjë sa ke njohuri për kidnapime të civilëve gjatë luftës? Kam dëgjuar që ka kidnapime, që kanë bërë kidnapime, I have heard that there have been some people have been kidnapped. se njerëzit interesoheshin për të afërmit e vet.